Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kalumpung Yelekai Football jong ki school ki badan hapa upur usam jong ka Southwest Khasi Hills District. Ya kapala tip kum ka inter-school level Subroto Mukherjee Cup Football Tournament Arjar Arpuar. Kapala sedang nadu ka Arpunyu tarik ujilio Arjar Arpuar. Kala poino siya kapakut. Haka hinyu tarik unaitung Arjar Arpuar. Haga jingya kun final jongki kena senrang hagarta kapa khatsau snem syapo ka Jakrem Higher Secondary School ka lalaban pelim no ya ka Mauli Upper Primary School bad haka kerdan kanyu snem syapo haka liang jongki kintai ka Lendo Wanyang Higher Secondary School ka lalaban pelim no ya ka Rangthong Higher Secondary School haka liang jongki senrang pat ka Balang Maulangwir Higher Secondary School ka lalaban pelim no ya ka Maujarang Higher Secondary School. Hagnias ni lasak hilang daw MLA jangka mau kerwat constituency uba Renington L Tongkhar uba dairu menteri ke Sarkar Jala uba lalong kumu kongsan rengkat ke jingsak hilang jong u district sports officer ke Southwest Khasi Hills District uba Damang Sengkon bat kiwe na Arpong South League School di qualifying matches Kabalang Malawal. Halo. Construction, as government public, contractors, kepada training, kemudian department, ya ke engineering, juga sports department, kepada boden, berpertikera bagaimana kam kerja bersedang atau por kemudian, baru bandar atau por kemudian yang kemudian i dalam utilize dalam penekam mentah, warla kapsul kabar depan. Nah, publik yang kena kerja training, yang bersem juga yang training yang baru, dan kalian juga department dan officers, baru juru dan kalian juga kontraktor. Kesukaan punya ini ke arti kita, ya ke sekolah mau lakukan berpali ke sekolah mau jalan. Hak apa punya ini ke standar kejonghi hanne, hak amaran juga dia lekai, hak apa ngam simpatlah, but expect but middle banyu ini ke standar jonghi, banyu ini mentaresmi. Kamdan cik pere hak apa kita kai hamaran hasilong hapolo, ngambil ini Asia kata ke standar juga cik pere. Na i pencan bat bilang hamlah kambah, mabhi ki khol samla na kene kadok kathai, mabhi ki kena school na kene kadok kathai, hak bang apek ke standard jo ke jela ka jo ki. Hilakan i ke sab ki phong jo bar arti ki tim, ka mau jaran bat ka mau we, hak bang ila da school hun, hak bang apek ya kene ke jela kai, hak bang playo pendek ke half time, ya yo i ke internet jo ke jela kai, bat na kit bok yang
Nagapta jom pi kini ke school. Artali hagabat tiada banjo kanam jo kacing jom. Baru ngatip kuat bah. Banyo banlong number 1. Wong kuat banlong number 1. Apa yang cia kai jom pi. Hem simla compromise. Ya ka standar jo cia kai ka bor ko hidam na selo. Maka kepok keluyan ba andam be iba jom. Iway na prem jom pi. Lah haduk mentah yo iba ka kalau wir kalau yo banthepor ndrei ranggan tambur ba kapor hakaba kamau jalan kana khai gere kapor bat mutta bara ar phegdon ka chance banjo baro ar te phegdon ka chance banjo kasho ke dia bahajo thi hakaba ko wei ka ra kana ke jo ndrei ko ba ong thi ba ke jingele jo thi kalau ke jingele ko itna hado kata-kata hakaba da penhodi marjo ni knope ya officers berhane atau ke sport department banyak akan jengkau ke standar yang kita lakukan hanya dengan distrik kejongi. Air boleh berpanggil ni, bak nak kerbot kedua, kumpulan mat yang mereka dong kahai, nak konstitusi mau keluar, bak tujuh dengan distrik sama sekali baru kawai. Nak kerbot kedua ni, nak sekolah dengan distrik jongi, bak hinanglah banyak bah, nak kapor, bak ikhlas mana kini student kejongi, kindon ki star, kindon ki sports. Star, agak pintu kedan bahaya. Ini melenti, nak kini kena kijongi. Agak bakini yo kaum सरकार nak tahu jo kaji ada sports kijongi. Nasupa benbo ekere ka warning, ya kene ke maham habi ki kena. Ibadan sa, agak boleh mereka mulai ke sab habi. Bon ba ki kena sabla kijongi. Ikut no tan sistem bor. Krempat longkam ni dia kai. Nak tahu agak tingok no agak bam hakati. हमारे कतार का करबात या फिर कितना आए तो warning या फिर कितना स्कूल करबात जब डॉन करता है जो कि जिंगे रखा है हम तुम कितना स्कूल या ले बनलाइट नगरी जो लेन कसनेव की बात एक में जो भी है कोई क्या अब नुकता या उस सिक्रेट हाकबा का सदम को जो भी नाम लाशों हमारे नाम लाशों के रखा है हम तम ले ले क्या kabalang kabi senyum hagal persneu ya ketika tiket jopi kopi kena skol bar kopi players melati hakaba kene kena skol jo ni kene karo kedokan thankin keu kispor club jo ni kene dong ka thankin keu hakaba hilla karisim mata hakim tau her hakaba pau nam dia de tin pau nam ke snong ka thau tin pau nam ke skol ko bidan tin pau nam ya ka beri ke charge ka kalong kabala hakaba jo i baki kena jongin ade timne ki state players kalau kabala hakama ni BMT hakama ki kena jongin ade ki national players kalau kabala banno letre kena ulakar khuengi banai ka sundren banai ye kene ke cakak ka pasyat ka pakhya krap bha kene tan ke jing practice bha jongi baga kwa banom baki pila banle kham bha banle koi hi bidon kabet ka pokka kham ko kham khya bange koi kila balik kambha, mereka wei kila balik, balik berpi kila. Mereka sekarang mau beli mereka sejarah ini kan ayat kita bukan kerja. Mereka sekarang menjadi kecil kersan juga imlan kesalah. Yang kecil kersan jom kebahagiaan pasal yang kena kebadan sah kecil lakai. Milti, bagi takkan ulang. Haka bagi jo i bagi ai ketika mon kalian nak kalian jokaru kumunong nikmat haka nok no kapor haka bidan kam kapor di sport club jo kene kadong katai ngila persan bat ai ke kersan ya ki for baro ke sport club bat nginda ge ai ke kersan kan di bangila lalu tadi di sport club dan tadi di store di barang kam ke kersan bi jo i ngin ai persan bagi arab beridon mutabat di nan bagi jo i bagi sports kan kiu haka dong katai jo i baro ko Tuhatin pa rin hakti na kabanda ka mamay ako pamensyo karana ka kiw kiw tayo ka profi rekat at iso skill sumya ka profi rekat at skill dahil ka jing hakti macam nakapagka kanjan team dari ano ko video boy video girl
mereka